lau sunga le tai o le sauninga lau fionga le tai fonu. Mo le amatalia o le Neipol Kalame i le tātou whainga alotu. Lau sunga le. Tai o sauninga. Au te ulu ai whātaro whātu i le pa ia mani mamaru sa wo o le nei tāpua inga. So le fionga i le siofo whalitua o le au malu o le malo. Pape foi whaurulunga o kanisia whawhero ia tui lau fionga i le sui parimia. Ma se foi ia le malu o le kapeneta. Foi pule o le maotafono o le atunu. Ia whape foi ia le ofisa o whamasinonga. O le paitele o li imata maitai. Whape foi ona le vai al whala oto i le sumai ma le tala o mai o mano mai whafo. O a tātou mafuta i le nei tai au. Greetings in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Talofa, Your Excellency, High Commissioner of Australia, Samoa, Will Robertson, members of the Diplomatic Corps, ladies and gentlemen, let us worship God. Whātai le tua, ona o le whailoinga i le nei tai au ma le wha moe moe. E ma malu lava la u fio le tua, e te wha ma malu fo i mea mātou te whai. O le whailoinga i le nei tai au, mātou te talo anga anga paia, se e alofa anga le le. Mafuta mai moe mātou. O le amatanga o le wha moe moe, se atua i la au whasaina, a o le wha fita uli ua so ai tūluinga o le atu lau lau. A o mātou te talo le li so soani manango lango i le wha moe moe o le malo. Kai moi se o le atunu i le nei wha fita uli ua se sao wha afi. A o mātou wha moe moe o le anganga o lau fio. Ngā lulu e whātasi pēr mai mātou ona o le nei wha moe moe. Mafuta mai ona o Yesu. Amen. Mātai o lus fufa. Whai upes fullua o lo ia i le foi upulea. E mā lili foi le tele. Mā lili foi le alofa o le tele o tangata. Ona ua tūpu tele le ami o le anga. E mā lili foi le alofa o le tele o tangata. Ona ua tūpu tele le ami o le anga. Tāu pe lo sulfa o tūsi o mātai o. O lo anga ia i le saunu anga umila vale li o i. Tau tino ia le whaola o Yesu Keriso. E malili foi le alofa o le tō tele o tangata ona o tupu tele le ami o leanga. O fuala au whasaina o le whawhita uli inu melatasi o lo whengai ma le lalulangi o na pōnei. A whai e saili se ami o leanga apito sili o na matautia o lea e tusa ma le tala, ai se a wā le wha ma le perina o le society, o tangata soifua o le lalolangi. Se isi lea o vaenga o lo lātou whai. Au whawhitai il tuspa ia ilo nā o mai.
whaelo mai a tātou, au tupu mea ia o lea onga lea reli, whaia ea o tau mata ma wāwai atu I lunga. Oa, o so le lalolangi atoa, o tu atu iai, o so ta inga whanei ona pō wātiri ai ona sa sao whaafi, le nei whaafi tāuli le lalolangi. Oa o lau whasaina, o fia iai le lalolangi, a o le uputau tino, o le angai lea ina masofa ma malepe lepe le sosa iete o le lalolangi o lo tātou wolai. O le tātou mori maui o sofa inga leo o lo whaia nei. O ame maua o sofa inga. Ua mua o le tupe, lua o whana, tolu o tutau, wha o telefoni, maisi lava me tele o lo mawai, o lo ilo ai taili, ele hami o le anga, o nei mea, aisea. Wawa ilo sori tu la fono, la le foi le mafuai o na tatanu au penga maisi mea. Ina ia, awa, nei oso whaia e nisi, ai ao ina oso whaia. O le paula valea o le mea tango iai. A le whawhi tauri au pitu sili o na matautia. Ina wai noa o le tupe vave o na maua, a o le sori tū la fono, o whaatasi ai tangata umalava. Tangata mātutua, tangata talavong, tamaiti a onga, o ainga, o ta māmatina, o whanau, matai, taurelea, saoao, sao tamaitai. Pe uma wa ye mang whaiwhi au. Karsia se lau tala. Ai o le whailonga lea o le sosaiete wa mata o na male pelepe. A wa o le mea mautinoa lava. Ua le ai se alofa o ta ui ai le nonofo le lei o le sosaiete o tangata soifua. E afuai o le whai mai le aonga le tuspaia i alo whai le atua ma lau loto atoa, ma lau malosi atoa, ma lau manatu atoa. Ia e alo fafoi i le lua tatua oi, e pei o oe lava i ate oe. O tā ua o le whawhi tā uli i le lalolangi, ma le malepe o le sosaiete o tātou tilo ma ngai ai ai sea. O a foi e whale i longa foi la tau o loo. La lafi mai tua o nei mea. E whai maafuanga o le whaingita o le saili. Ai lea na o Samoa. O le lalolangi a atoa o whapea. O le whea tū sao. Whaingo fie mai le tūspaia. Mo i la tau uma o loo whaia ma whaatino nei mea. O lau tau I unga le naa. O le mālaia e whaavavau. E le aise tangata ola e whaavavau I le lalolangi a le atua. Toi fo I uma lava tangata a tuu le lalolangi a le atua. O le aonga man mea lofa lea le rio Iesu ilon toi soifua manu malo o Salamo. Pau lava lea o le ala e lawe a iai tātou. Salamo. Mai loa e tangata o lo whaia nei mea, a le Salamo, o la lava o whitangofi I lo lato I unga e ui o na o lo whiola pea I le lalolangi. A le whia, whaafitai a Australia ma o le tangata, le tuina mai o le lato soasani o whai mafuanga o le so, se ia toe soasani ma mati. Awa onga lo tato wali o Iesu. E le mawhai o na whaasi se ina e stasi e maaliri foi le tele o le alofa o na ua tupu tele le ami o le anga. Matthew 24 verse 12. Because lawlessness will be increased, the love of many will grow cold. A prophetic warning that
widespread wickedness will cause many people's love grow cold. A spiritual decline resulting from a disregard of God's law and standards of righteousness. This verse encourages vigilance, calling believers to guard their hearts, maintain their devotion, and actively promote empathy and compassion to counteract pervasive, chilling effect of sin in the world. Because of the increase of wickedness, Jesus connects the coming coldness to an escalating prevalence of evil, injustice, and general disregard of God's law. The love of most will grow cold. The love refers to the agape of God, selfishness and sacrificial love, which is the hallmark of Christian faith. As lawlessness spread, the spiritual fervor of love of God and fellow believers diminish. An upon message from the Bible for the lovers of drugs: your destiny is hell if you do not repent. Thanks to the Australian government for helping us to promote awareness about the collapse of our society when living with people loving drugs. Ono Yesu. Amen. E whaaftai le tua, mo le wha moe moe. Ai moni lava ua fionga, e le fustasi na te wha se. E te tupu lama, taua, misa, wha mai, tupu le amio le anga, ma wha tele ina ua malili le lofa. Whaaftai le whangu mai o ua fionga. Whaamana malama ina le ala e saba wali ai ina wailoa. O whainga tāla mai ana e fola fola. Le lava o taunu. E whaaftai o lo iai pēa le ngāi o inga lo mātou utua. E ui tau i vinga e le whaingo fie. Ma le matamata ita o le lalolangi lo mātou utua i lau fio e ala i tū maanga ma whainga lo waolai le lalolangi ma o na tangata i o na pōnei. Au iai pēa le siu leo o lau fio le li le atua e ui na fōringa e tau le langona. Ai whaaftai o lo musu mai pēa i le ola lo mātou utua. Whaaftai o tai o le atunu. Mana lātou whaamua i le nei mala. Mātou talo a le eise whalinga. Whasalalauina le nu. O pui a le poto. A whalinga fo ina mai e lau fio le li e whai mala o le whamanatu. Whaaftai tele i lau fio le li. O le tuspaia, o le sulu lava i o mātou vai. E moni lama, na te whaamana malama la mātou savali i a so umau lo mātou wala pe a whai. Mātou te fia e whai tau. O lau fio a nganga paia. O tau tō lua le sāwaringa. E mai se o le malanga whare whātua tua au tangata. Whaaftai. Whaamatala loto mai mo mātou. O le tala o le whaoratanga. O le whaaftai e le umai e so uma. Se ia o ina ave la mātou mānawa. O na o le alofu no lau fio le li i le tua. Wa alofa ina ai mātou o tangata. Se manu a whai mālaia e whaamamau ma tofi. A wawea lo alofu no e whai māla. O na sei e se mai mātou. Wa mai le mafutanga e whaamamau ma lau fio le tua. Mātou te tālo le li se e alo whaangari le. Whaamoe moe o ta oto nei. Tai o le atunu. Mātou te tālo i oso fia pēr mo ngā ruanga. Le mana o le anganga o la fio le li le tua.
Mawai pe whaalinga lo mātou te mā mai lau fio. E anga ia i le mau popo, ma le wha mau popo ina. A wā ale ais whaalinga. O le whaasala lauina lea, o le nu. Le whangia le kāne sia ma lana pitola au. A wā lo si whonga whaperfeta ina ia langona ina pea. Ina ia tāu tino pea ia i lātou e o fia e whai le nei anga sala. O lo lātou tofi. O le mālaia e whaavavau. Pe a whai e le maua le salamo. Mātou te tālo o le whangia le atunu o mauna tai o le ao le malo o le whono sui tofia. Le whangia le li pānemia ma le kāpeneta whaipule o le whamasinonga no mātou te mā. Ai mai se a tunu o mātou whaipaanga mālo lo whapea i le nei atunu o mātitiba. Mātou te tālo se e lofa angalelei mai whamanuia. Tālo se whapitoa tai o le atunu. O iai maftianga le apulpulusia o tō whanga ma le tāuria o le whalefu. O ao o lo iai le whamano longa o le fō mai siri. Ma o le malosi e fōi mai ai o wāti ute o whata oto e le atunu i lana whainga whiriwhiringa. Ia lo whangia le uswai o Samoa i nei aso. Pe au tofi mati ute ia lo whangia fōi e lau fioreli i whanau ia o onga. Whamanuia atunu o lo mātou whaipaanga mālolo whamai pēa. Mai se lava o mātou nu tūtua oi. O New Zealand, ma Australia, e whamanuia le tua. Whamanuia i mātou uma o ile nei malu, i lau alofa ma lo wang le. E le asa le whaiwa, o le mau. E le ai lava se me lilo i le sila whanga lau fio le tua. O mātou o atu ma le loto wha maulalo. Ma wala au awale tamai. Se ia e alofa angarele ma e wha mangalo mai a te i mātou. A o i mātou i le salamo. O le mea alofa e o mai whatasi ma le whaonatanga la fio le li le atua ina ia mātou maua. O na whamatala le la fio whai to e tele lava o manuia. E whaonga ina iai o mātou tangata. E mai se o manuia whaavavau ua e whola mai mo mātou. Mā futa mai le nei aso, o wala awan o Yesu ke riso o lo mātou wali i ma lo mātou whaola. Amen. E moli atu rea nganga whaaftai tele, i lau sunga le taitai o sauninga, tu sai mal fa mo o le nei tai au. Ia sanga utu pupu ina peala utu, ma ia fa furu mai peilangi. Lo fina ngalo a wale atua malona malo. Lo fangia fo ia le atua fo ai malo si lau sunga, a whianga iei male asu. Asu ina o le puvai o le ola, i nuu malala fanga, e mai se le vala wina, i au tiu te whai i te tonu o le kare sia. Ua saunia e la fionga e le sui minister, ia e fionga ia mulpolo ana rosa, fa pelamtanga luenga, ia se te utusi whatau waa mo le utuina o lo sa, e whaftai e fo i whaavano ina mai o lo taimita ua, a wale wha moe moe o le tātou malo le nei tai au, whaftai te lava. Thank you Reverend Elder Lisa for your continued support to the ministry and to the government of Samoa. May God bless you abundantly, both in body and in spirit, so that you may continue to share his love and guidance not only in Samoa, but throughout the world. Whaftaite lava. E pei ona sila fia le nei au fia, o le nei wha moe moe ua tu whatasia, ma umawhai ona whatino ino. Ona o le fisosoani e tau ala mai le malo Australia, le whainga paanga ma le ofiso leo Australia. O le e wala au atuai, ia ma le whaalalo tele lava i le ampasa o le malo Australia, lau fionga Will Robinson, mo lau saunaanga au tu. For the information of our guests, this initiative was made possible through the generous support of the Australian government in partnership with the Australian Federal Police under the program of the Pacific Community for Law Enforcement Cooperation.
At this time, I have the honor to invite His Excellency, Mr. Will Robinson, Australia High Commissioner to Samoa, to deliver his address. Your Excellency. Good morning, everyone. La'afionga masiofo whamasili le nafo taime lailangi. We're very honoured by your presence this morning. Lasasunga Reverend Elder Enefatu Lesa, thank you for your prayer and kind words. To the Acting Minister for Police, Mulipola Anarosale Mulio, a very warm good morning. To members of the Cabinet, to CEOs, to members of the Diplomatic Corps, I'd like to acknowledge Her Excellency Sile Vantor, High Commissioner of New Zealand to Samoa, His Excellency Ryotaro Suzuki, Ambassador of Japan to Samoa. To service personnel who are here this morning, from the Australian Federal Police, from New Zealand Police, from the New Zealand Army, from the Australian Defence Force, a very warm good morning to you. O te mua na whatulo I le taitai o le sauninga, a fiola o fionga o le ministau leo leo, mulipola ana rosa ale mulio, sui o le malo, whapea, le mamalo, o le ao fia. Talofa, talofa, talofa lava. Whaaftai I la ilii o a taitai, mai so o tō soifua maua le ne aso. We give thanks to the Lord for bringing us together on this new day. Together, we stand united in our shared commitment to protect our communities and our ainga from the harmful impacts of illegal drugs. I would like at this point particularly to acknowledge the church leaders who are here today to show their support. We know that churches are at the heart of Samoan communities. To the Efakasa, to the Methodist Church, to others who are here this morning, thank you for your presence. From my first meeting with Prime Minister Lauliali Malietoa and with you, Mulipola, the government has made clear to me that tackling illegal drugs is a foremost priority for it. So I congratulate the Commissioner and the Samoa Police on acting so swiftly to launch the Say No to Illegal Drugs awareness campaign today. The Prime Minister also made clear to me that this is a matter on which he seeks support from Australia and from the Pacific community. So I'm proud that the Australian Federal Police has stepped up so quickly to support this initiative through the Samoa-Australia Police Partnership. The fight against drugs is not one that can be won by a single village in Samoa, nor by a single country in the Pacific. It requires all of us, government, community leaders, churches, schools, families, and international partners working hand in hand. It is perhaps fitting then that we have the New Zealand Army Band providing entertainment today, and I thank you for that. Like Samoa, Australia continues to face challenges with illegal drugs and the related health, social, cultural and economic harms they bring. Our national drug strategy provides a 10-year framework to combat drugs and build safe, healthy and resilient communities. And our efforts domestically in Australia are focused on demand reduction and supply reduction and harm reduction. For the impact of drugs on our communities is multifaceted. First and foremost, we must concentrate on harm reduction. Drug-related HIV infections, for example, are increasing in various Pacific countries. Such health issues are a tragedy for families, for individuals, for communities and for countries. They place an expensive strain on health systems. Australia is working closely with Fiji and with Papua New Guinea to support national responses to HIV, and we stand ready to do so in Samoa as well. The support of communities too is crucial to the success of demand reduction initiatives. For this reason, the Say No to Illegal Drugs campaign is a fantastic and crucial initiative. Through the Samoa-Australia Police Partnership, the Australian Federal Police will support additional community events and activities through the next 12 months, alongside the Samoa Police Prisons and Correction Services, to raise awareness and combat drug use and trafficking. Together, we are working to empower communities and promote strong values that keep our communities safe.
These efforts are undertaken in parallel to regional work to reduce supply. I commend the Samoa Police on recent initiatives like the Ika Moana exercise, which brought together Guardian-class patrol boats from across the Pacific to undertake joint patrols of Samoa's EEZ. And I also commend Samoa's long-term hosting of the Pacific Transnational Crime Coordination Centre, which shares regional law enforcement information. Here in Samoa, I commend Samoan security agencies for their collaborative efforts, supported by Australia, by New Zealand and other regional partners. Samoa Police have been working with the AFP and Defence from Australia to identify and respond to drug trafficking in Samoa and throughout the Pacific. The Ministry of Customs and Revenue has been working tirelessly to stop drugs at the border. Through CEO, I commend the Ministry of Customs and Revenue on your recent success in preventing a shipment of methamphetamine from reaching Samoa's shores. We are proud of our growing partnership through the Australian Border Force representation here in Samoa. These collaborative efforts are crucial to countering supply efforts in Samoa and in the region. I'm told there's a well-known Samoan proverb, "A malu I ainga e malu foi fafo." Protection within your home is protection for all. And it reminds us that the fight against drugs starts at home, with strong families and with supportive communities. When our homes are safe, our villages and our nations are safe as well. Illegal drugs threaten the collective well-being of the Pacific's people and culture and future. And by standing together, we send a clear message that there is no place for illicit drugs in our communities. This is a true demonstration of security by the Pacific and for the Pacific. Let us continue to work together in unity to support one another and build a safer Samoa and Pacific for the generations to come. Whakatau Maia Manuia. Whakatau te lava, Your Excellency, for your kind words, and to the Government of Australia for your continued support to the Government of Samoa, and especially the work of the Samoa Police, Prisons and Correction Services. We wholeheartedly value the strong partnership we share with the Australian Federal Police through the Samoa-Australia Police Partnership. May God continue to bless you, Your Excellency, and the people of Australia for your ongoing support to the development of Samoa. Whakatau te lava. Au le nei tūlā, o te wala watu ai malaanga whaaloalo I lau whionga I le sui minista o mtanga luenga o leo leo, whale pui pui ma le toi fuataina lau whionga mo le pola ana rosa ale murio, mo le saunoanga au tū o le nei aso. I now have the honor to call upon the Honourable Acting Minister of Police, Prisons and Correction Services to deliver the keynote address. Mo whionga. Tula I maleanga whaaloalo. Sole tuina lo o tō mamau. Ai mai se le manu tau e o Samoa o poto. Lea fio lau fionga le masiofo le au malo le malo. Lau sunga le taitai o sauninga. Whaife auto ina, Reverend Enfatu le sau. Taitai fono le Kalesia Metsis. Your Excellency Will Robinson, a Fiongai Minister Kabineta, members of the Diplomatic Corps, sui mai nuu mafioanga, le mamalo le auvala aulia, ma Samoa o poto. Ole so, wa tātou whaatasi ai nei, e whaai loa loa ia, le whaalawi loa, o le lea i atu, I fuala au whasaina. O se whaalawi loa o loo au ngani sao mai le loto. I o tātou wainga, ma le lumana I o Samoa. A o unga lue ai le matanga luenga o tina mta maita. Sa o ba aia ti ngā mamaftianga, wo o iai ainga. O nu o mafioanga, o na o fuala au whasaina. Ma o loo filongi ai ma le talotalonga, ina ia whaatino, vave se vaifufo, e tafi e se ina ile nei mala mai to tono le tātou watunu.
O le aso ono te sema lua o lua wha. Sa o iai se whaatasinga i sa vai. Sa tu whaatasi le mtanga renga tinam ta maita. E lata i le wha se lau tupulanga talavou. Na a wai lea konseti e ta ua. O le lea yatu i fuala au whasaina. E langona le o tia o le loto. A wao se taimi mua mua. Lea ua mawhai ai o na whaasoa mai ai e li im ta maita i talavou. I le tele o whaatau sina ma wha o sosonga. O wha amatau mai le tele o luitau. O loo petai iai mai lato i asa oma. Ai whaafitai o loo iai lava le anganga ma le malo si anga. E te e atuai ma filifili le ala e manu i ai. Na tūlai le isi ali i talavou ma whaapea lantala. Mātou te leo leilo loa. Ai wa mātou mana o mia lava se isi e tali tonu ia te i mātou. O le aso lava lea, na o wa aia aise tū langa mata ina i tupulanga talavou. Ua le aise whaavai vai. Ai wa aia le loto mau ma le loto fina finau. Ua manino le au fala, ua lava tā pena o tātou tupulanga. E tūla i mai e whaatino le tātou matawhai o i tausi, pe a tātou ngā lulu e whaatasi. Tātou o mātua, taitai o le mālo, taitai o nuu mawhio anga. Ma tātou o malava e mana o mia le tātou sāba vali whaatasi, ma tupulanga talavou, maalo ma whanau. O le langona le nae manatua pe ai le nā whaatasinga. Ma ua o ngatasi fo i manatu ma le tātou whaalau loa le nei, ua a mata whaanga solo mo le sefulu lua masina. E whaamanatu mai ai le whi au tā ua, o le lea i atu i fuala au whaasaina. A wā o le lea i atu i fuala au whaasaina, ua tātou i oe atu i le ola. I oe i se o langa o wha moe moenga. Ma i oe i moe mitinga tupulanga talavou. Ma ia tātou pui pui le fatu o le lumanai o Samoa. O le atu Pasifika, ua avea o se awala e fe avea i ai fuala au whaasaina. Ai o le tātou whaasino manga ma le tātou no fuanga mautu lea ma isi atu nu o le Pasifika. Ai wa aia le malo si tele o le sau o le whaamata. Ma e au o na tātou tutu whaatas. Ma ngā lulue whaatas. E pui pui le tātou watunu. E le ngata le whaamalo si o tātou tua oi. E tā ofi le ulu whale mai o whala au whaasaina. Ai ia mā losi o tātou loto ma o tātou whatu. O le nei whaalau i loa. E le na o le whaamalo si o tū la fono ma whainga whaavai. Ai ia o whaatasi ma le anganga o le whaamalo si au, pui puinga ma le whaamalo longa. Whaamalo si au i tātou tupulanga talavou, ina ia mautu ma whaawau pea le lātou lea yatu i fuala au whaasaina. Ma whaailoa ai a wanoa e ioe ai e peio a wanoa ta wawa onga ma ngā luenga whaapea leo la whaatuatua. O le ngā luenga tāu o pui puinga e a mata mai tutonu a inga. Mai au o na whaamalo sia le ngā luenga e whaatino ai pui puinga. E o tātou e kāle sia. A onga ma pūle ngā li imwhai pule o awhio anga taitas. Ia tātou ngā lulue whaatas. E ofo ina atu se ngā lofa. Ina ia maua se whaamalo longa i lātou. Ua afia ina ia awane i o lātou whano, ona o le māsiasi ma upu tau whaiwhai. Ma ua au langona i foi, i lau to whinga, whaaminista o le matanga luenga o leo leo ma whalpui pui. O se ava noa tā ua, e te talo atu wai le tātou matanga luenga o leo leo. Ua tātou, wa te tau o na whai tātou ngā luenga whaama ite, tātou te whaatino i nā i le tātou drug testing. Ma whaasolo atu i matanga luenga umo le mālo. E le mawhai on tātou tu ua i tua se tas.
E ao on tātou toi whaola I le alofa. E manuia le taunu unga le nei whaalawi loa, pe a tātou ngā lulu e whatas, I to tono a inga nu mai ka le sia. O Samoa o se a inga tele. Tātou te malolosi, pe a tātou tu lai whatas. O le tatalo, ina ia mawhai o na whaawa o pea le nei whaalawi loa tāua, o le lea I atu I fuala au whasaina, mo isi tau sanga o iluma. Pe a mai al sifulua maasina o le nei whaalawi loa. Ia whaatino pea se ia o lava, ina mama atoa Samoa, mai fuala au whasaina. Ma ua saonga le mule no nofo I te tono a fio anga taitas. Mai le mawhai o na ngalo, le fe au tau moli mai e tupulanga talavou e whase lau mai sava. Ina ua ala langa mai, ua mana o mia le tātou sosoani, e pui lo lātou lumana. O lea ua tātou tali atu I le lātou wala au le aso le nei. Ia lea I atu I le fuala au whasaina. Ai ia ioe I le ola. Ioe se o langa o wha moenga, ma ia tātou tau whai ioe, e feso soani le isi. Ai maise mo a tātou whanau, matupulanga talavou. It is a true honor to join you today for the launch of this national Say No to Drugs campaign. A campaign that speaks directly to the heart of Samoa, to our families and to our future. As someone who has served in the Ministry of Women, Community and Social Development, I have seen firsthand the pain and the hope that live side by side in our communities. A story from Savai, hope in the eyes of our youth. Last December, on the 6th of December 2024, I sat in Savai with close to 400 young people and their families during the youth campaign, Say No to Drugs, organized by the ministry I once led. It was one of the most powerful and humbling moments of my service. We listened to the voices of our young men and women, many speaking openly for the first time about peer pressure, fear, and the courage it takes to choose a better path. One young man stood up and said, "We are not lost. We just need someone to believe in us." That day, I saw something extraordinary, not despair, but determination. The outcome was clear. Our youth are ready to rise if we as leaders, parents, and communities walk beside them. That experience resonates deeply with this 12 months national campaign because it reminds us that saying no to drugs also means saying yes to life, yes to hope, and yes to the dreams of our young people, and protecting the heart of Samoa. The Pacific is no longer just a transit point for illegal drugs. It is our shared Blue Pacific home. As these threats move closer, we must protect our shores, not only with stronger borders, but with stronger hearts. And our response must be rooted in our values. Fa'asinomanga, alofa, tautua, malifatutua. Identity, love, service, and faith. This campaign is not just about enforcement. It is about empowerment, prevention, and healing. Empowerment, giving our youth confidence to say no and showing them opportunities to say yes to education, work, and faith. Prevention, strengthening the role of our churches, schools, and village councils, because protection begins in the home. Healing for those already affected. We must not lose them to shame or silence. We must never leave anyone behind. Through love, we restore life.
The success of this campaign depends on every suyo le nuu, every suyo to maita, pule ngā li imwhai pule, every pastor, teacher, youth group, and family. And each one of us must become a protector, a messenger of hope, and a guardian of the next generation. Samoa is one big family. O le tātou a ingai tele. When we stand together, tātou tu lai patasi, nothing can break our spirit. Let this 12-month campaign ignite a movement that continues long after the year ends, where every district declares itself drug-free, and every village becomes a place of safety, faith, and opportunity. As I look back to that day in Savai, I still remember the hope in the eyes of those 400 young people. Their message was simple but powerful. We are ready. Help us protect our future. Today, we answer that call. We say no to drugs, yes to life, yes to hope, and yes to each other. Through unity, we build tomorrow. May this campaign light a fire in every family, every village, and every heart, a fire of courage, vigilance, and love for our Samoa. May we, the people of Samoa, stand watch together, parents and children, whaiwhiau and chiefs, teachers and youth, to guard the soul of our nation. And today, I call upon our Ministry of Police and Prison and Correction Services to lead by example, to begin regular testing within your ranks as a powerful statement of integrity and commitment to a drug-free Samoa. And I encourage all government ministries and agencies to follow this example. And let us stand together, united in purpose and accountability, showing our young people that real leadership begins with clean hands, clean minds, and courageous heart. For Samoa's strength has never been in its wealth, but in its heart. And when that heart beats as one, we cannot be broken. I now declare the Say No to Drugs campaign officially launched. God bless Samoa. Lea ua whaifol na aloa lona tau mangamtia i le saunoanga matangofia lau fionga. Ua e sangsangi fo i le whaatautainga manusina i tua i a mawalunga. Ua talinga i fia longa fo i. Maunga i sala whai. Mai se lau fia nei o manino fo i le mata o le vai i le lu i a lau fionga. I vaenga umai pe ona saunoa i ai le nei tae au le sini ma le autu o le nei wha moe moe. Ai mai se o le nei por kalame mo le sifuru lua masina. Tātou te e whaatasi atua i le ofi mai o fuala au whasain. E a fia isi o tātou atunu. Isang whamanuia pēr lau o fionga. Le atua i lau o fionga i ngā luenga. Tiu te mwhaiva o wala au ina i le tautua ina o Samoa ma ona tangata. Thank you, Honourable Acting Minister of Police, Prisons and Correction Services, for gracing this gathering with your presence and for the inspirational words and breath of wisdom this morning. And today, in this media campaign, Say No to Illegal Drugs. It is a collective effort to rid Samoa of the impact of illegal drugs in our peaceful country. Your challenge is well noted by the Ministry of Police and Prisons as well as our government ministries. Whaftai te le lava I lau fionga. Tu saimat por kalame o leo o tātou o mai le whaalau ilo ina leo o le sao tu whaatasi. E ala atu ini whaalau iloa o le atu ina atu lea I whale televise I Samoa. Mo le isi se furu rua masina. A wā le sila mai moa a le wala aulia le nei tae au. We have now come to the next phase of our program with the launching of the 12-month media campaign.
Before we proceed to the official photo session, the campaign committee will now present snippets of the advertisements that will be featured across media outlets in Samoa. Each month of the campaign has been assigned specific themes to raise public awareness on different aspects of the harmful impact of illegal drugs. In addition to these advertisements, the campaign committee and distinguished guests will be participating in various television and radio programs to further highlight the dangers of illegal drugs in Samoa. O nei taimi I o le atu inatu, I le tātou e whalawiloa tātou videos e o maea o na puaina, ia mo le tu inatu tātou whal televise. Say no to illegal drugs for your life. For your health, say no to illegal drugs. Please say no to illegal drugs for your children. Say no to illegal drugs to prevent violence. Say no to illegal drugs for your future. Say no to illegal drugs for a safe group of living. Be the best you. Say no to illegal drugs. Say no to illegal drugs for your dreams. Samoa, say no to illegal drugs for your family. Samoa e Tukupe. Say no to illegal drugs. Say no to illegal drugs for a beautiful Samoa. Samoa, say no to illegal drugs. Tātou tutu whātasi, e te te atu I whara alfa sai, moro mora. Moro soi fua mara roina. Whaamamoi, tātou tutu whaatasi te atu whara whasai. Tamaita io Samoa, ia aua ni sau te tono aina, fuara au whaasaina. Te atu whara au whasaina, mō muna. Te atu whara alfa saina, mo se whaspika sawa e mu. Tātou tutu whātasi. Matua, kato tutu whātasi. O mai, tātou tutu whātasi. Kato tutu whātasi. E te te atu, I whara au whasai. Tātou tutu whaatasi e te atu I whara au whasaina, mo se Samoa matalasi. Samoa e atu mupere. Tātou tutu whātasi. Tātou te atu. Mawhiri tua atu. I fuala au whasai. O nisi nā o tātou whaasalaunga, ia o le a whaalawilo I lungo televise, ia mo le isi se furulua māsina, mo le sila fia e lau fia. O le taimi nei, ia le a tātou wanga I atu, ia mo le tātou pua ngā ata, e fia pua ina I luma I o le tātou pito I luma, o le whale nei, e mawhai ona su atu ma talatua au, ia mo tātou pua ngā ata, aile I whamai e ina aloa, ia le tātou po kalame ni tai au. We will now come to the conclusion of our program, but before we depart, we would like to take an official photo right in front of this Whale Samoa, and then the acting Minister of Police and the Ministry have prepared a light breakfast for all of us this morning. Mole, please make your way to the front of the building for our photo session. Before we depart, I would like to give out a special acknowledgement to the New Zealand Army Band who are here with us today. They are here on a 12-day tour around the island of Samoa and Savaii. So they will be traveling to Savaii next week, and this week they will be in Upolu. So if you have time, please come and see for yourself the best Army Band in the region of Tailava. And we are Neyasu.
tātou wata ia o nā ngai mai lole mo le tātou taumawhitanga mā